Hello, friend. Kecengsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an pastame la pen pini nali tuma fana ki wan pi la bangke karbiang long autonomous council hin pen kapik lang pon avoreng warsai aputa se nang wan pi glo la pen kopi avoreng warsai ma kon ana pu sa vacancy se doma ka apply neng ji ko son mal last date command to mal la so details mati klar daga lam la bangke non nali tum so video long si tek pon long ekpo nali tum la so YouTube channel long jong sin ka humri milang pade ka chingon pa nali tum subscribe igon la pe latest update kilong versi fan belarjan theknoi hodas ta menali tum berpun ik der non tang de non pathiek pen copy over over saima kon anapu sa vacancies ma la so puthakle lang polonang la pen che than polonang tang de non puthot dak che than polonang la pen lang polonang karbiang long autonomous council mate office of the additional director of sericulture dipuahin pen kapik lang pon avereng warsai la pen so advertisement da publish pon adet la bang kenali tum da thek pon long ekpo 1 October 2024 ani sida publish pon la pen nali tum phan la so advertisement lang ketok eson sonia lambang na than puchini pon ekpo la sining khang abang phu abang phi tum jong sinali tum la so avereng warsai pan jog don exi pulote standard form na litum fill up ning zila bangke kenang sotlo la pen karbiang long autonomous council mate ke KAAC cash receipt na litum rest 10 rupees mate sika cap da so receipt na litum karbiang long autonomous council long pen dam si andam nang po la bangke ST la pen SC category tum phan la pen rest 20 la bangke general category tum man si nang ik chotji la pen na son thak thak maduta dak apply dun me Indian dak arona ting pen article 5 lapen 8 arona ting pen labangke lapen apus labangke grade 3 apus lo sericulture demonstrator apus lo p scale na litum dak thek pon longji 14000 pen 70000 ana litum dak long pon ekpo la son dak grand pay ta do thulang 6200 plus lo la se our side amen la bangke dak sericulture demonstrator apos la pen number of post la bangke nali tum dak theklongi bahini afarmando educational qualification mate kachar leng deng kenang ji la bangke HSSLC science sanat pen pass neng ji la pen 1 year certificate training course donang po sericulture long nali tum ke kacharli training course la pen training institute la bangke tita board la pen jorhada long pen si kachar litang abang phu mat abang phinang po la pen sovereign over saifan last date la bangke nale tum thek pon long ekpo 12 October 2024 si last date la so prang prang nale tum jogdon iksi pulte jogdon iktame la pen terms and condition lang ketok pon ateng nale tum dag lang pon egon the candidate must be permanent resident Karbiang Long autonomous council areas la pen Karbiang Long lapen West Karbiang Long district abang phu mate abang phi tumsi jogdon long ekpo lapen age limit lang dam lo pulotang te ke kom nai lo arta la bangke inkoira ingsi lapen ke ong nai lo arta applicable ke thom mate to dak minimum la bangke dak 21 lapen maximum age la bangke 43 anlo lapen alang li tum dak 1st January 2024 pensi calculation pon ekpo lapen puthot dak last date puthak stamedak tok pon nali tum thek pon long thoji dak tok nali tum la thek longji the last date of receipt of application on 12 October 2024 during office hour lase ladak tok pon la lo nali tum chini pon ekpo 12 la sochiklo 12 October 2024 se last date lo lapen incomplete applications tame alang litum dak reject po lapen la 12 October pen parlo pulotang te 13 October malam kelang litum accept on pilo la pen 12 October pustame office apora hodisina litum jogdon nangpo mate jogdam nangpo la pen example da office hour jong si ani kang sam baji hini pulote nalitum baji thomdam pulota nang litum lata accept on pilo son taxi da certificate kinang zila bangke regarding qualification the nangpo lapen age certificate lapen caste certificate employment exchange registration card lapen 2 copies recent color photo
size lo photograph mate non het jong kache uthai a photo coloring a photo pakni nang po passport size lo na pen duly signed by candidate should be submit along with standard form na pen standard form alo god nali tum kan documents pida pi kipidundo rasta men nali tum amen la bangke chitok ik thai nang po yala sonno na pen puthot number 6 nang to pondo the envelope containing the application should be the superscript as application for the post of agriculture for agriculture demonstrator rasinali tum dak la envelope arlojok si envelope bang ke duvet po pacherap nang po la sothak nali tum tok do nang po application for the post po la son tok do nang exit la bang ke kijok dun ver tum bang chini po la pen hada kijok dam nang jita la kijok dun vek abang pu mate abang pisi jok dam ignang po la pen dag nali tum thek pon long thulang date of interview la bang ke nali tum local newspaper kalte notice board Karbi Anglong Autonomous Council la stame thek dam long exi kalipure additional director of agriculture dipu long stame nali tum thek dam long ekpo la pen so YouTube channel long stame nali tum interview date la bang ke thek pon long exi la pen kaprek nali tum details chini lang pula so advertisement lang pon igon lase lasona apus bang ki ong doi gali apus bang dak bahini permanent chot nali tum thek pon long exi la pen kachar liang ding la bang ke HSLC science anat ki untang tum nei ji la pen 1 year certificate training course do nei agriculture training institute titabor la pen jor hada long kacharli abang phu mate abang phitum nang po la training course pagang la pen last date la bang ke 12 October 2024 si last date lo asipini la so wore sai update la bang ke nili nang than pon ji la ke la anchor lo son update ke long ver ji phan pura nali tum so YouTube channel la bang ke subscribing on ase domi thak me kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do an fan stame nil hin pen kar dom